Svjesni smo prije svega ako nam dolazi ekipa željezničara, mjesto na tabeli pokazuje o kakvom se protivniku radi, sigurno veliki respekt za sve ovo što su napravili do sad. Ja sam i poslije prvog kola, kada su odigrali protiv Borca na Grbavici, izjavljivao za medije da je to jedan drugi željezničar u odnosu na prošlu sezonu. Sačuvali su igrački kadar, doveli su ono tačno što im treba i sigurno da se vidi veliki napredak. Posložili se, što bi se reklo, onako kako hoće trener Amar Osim, odradio je nove pripreme sa njima i evo, sigurno da rezultat tog rada se vidi trenutno i na tabeli. Međutim, to za nas ništa ne predstavlja, jednostavno mi smo u situaciji na tabeli takvoj kako jesmo, da svaku utakmicu moramo da tražimo bodove, pa će tako biti i u subotu, znači uz ogroman respekt prema ekipi željezničara, mi jednostavno tražit ćemo pobjedu ako je moguće na ovom susretu, tako ćemo se i postaviti na utakmici i sigurno da bez obzira o njihovoj kvaliteti nećemo odstupati. Što se tiče priprema, iskoristili smo ovu reprezentativnu pauzu da odemo malo u Ljubuški, radili smo, ajmo reći, te neke malo mini pripreme, malo smo podigli fizičku spremu, međutim više smo i koristili za psihičke sastanke, jednostavno priče sa igračima, da dođe ono do glave i u kakvoj se situaciji nalazimo i jednostavno težnja i težina, što se kaže, nošenja ovog grba i dresa, da malo na tom planu više poradim, jer ne smije se desiti utakmica protiv Radnik Bijeljine i, ajmo reći, onako nonšalantno igranje, pogotovo u prvo poluvrijeme. Tako da evo zaista očekujem pozitivnu reakciju, očekujem jednu borbenu ekipu u subotu, izgaranje što se kaže do zadnje minute i bespoštedna borba.